ngiyacela uNkulunkulu omuhle wasebuhleni ukuba angiphe amazwi amafushane njengoba ubaba umshumayeli eshilo ukuthi imisebenzi iminingi amakhabethe awavunyelwa ke ukuba bese vuleka uwaya kodwa baba umshumayeli ngiyakwethembisa baba ukuthi kuzoba njengoba ucelile ikakhulu ngoba asisashumayeli manje uShembe sewashumayela waqeda okwethu manje ukupholisha igolide lethu eliuShembe ukuba lingaqwali uma size enkonzweni yesabatha sisuke sizosusa uthuli sizopholisha igolide lethu eliuShembe ukuba lingaqwali ngoba leli golide liyaqwala uma umuntu ehlala nalo endlini. Incwadi yethu esoyifunda yamaKorinto oqala u13 isahluko evesini loqala kuya kwelesine. Uma umuntu ehlala endlini alalele inhlungu ezimphetheyo alalele nosizi aluququdayo endlini yakhe alalele nezinhlungu ayizwayo zabahlebi bakhe liyaqwala igolide lakhe eliuShembe ebese lo muntu omoya oyingcwele owabekwayo kulo muntu ebese yahamba. Uma ke size lapha abakhonza abayingcwele sizopholisha igolide lethu eliuShembe akubona bonke ke kodwa ababa nenhlanhla yokuthi bathi bekhona enkonzweni bezwe ukuthi kuthiwani ukuthi isabatha kawulephuli akukusizi ngalutho kodwa uma ungakuzwa ukukhulunywayo isabatha lesabatha ukuthi kuthiwani. Ngelinye ilanga indoda ensizwa indoda endala esike sahlala nayo la evangelini ubaba uMagwaza wasonyazini wamaphumulo wake wakhuluma indaba eyakhulunywa inkosi yasePhakameni ilanga lamalanga emzini wasePhakameni. Uthi ke la lishumayela liphethe inkonzo bekhona abantu endlini yesonto belalele inkosi bengalele kodwa kwakukhona indoda eyayimuka ubaba eshumayela kodwa ingamuzi ukuthi uthini. Uthi ke inkosi mayikhuluma ithi njengoba silapha nje kukhona abantu abangekho la abasemakethe bayothenga usaqoma njengoba silapha nje kukhona abantu abasemadokodweni abo bayadla sathi njengoba silapha nje kukhona sebesendlini abacabanga ukuthi uma ngiphuma lapha njengoba lishona nje ngizofike ngiphekele endlini. Le ndoda ayizwa kodwa amehlo waqhuntsule nje phela ikhipha impinji zamehlo kodwa ayimuzwa uShembe wonke lento ayikhulumayo yaze yethuka lapha esethi khona njengoba silapha nje kukhona abangekho la abahleze ema toilet uthi hawu Shembe
yezwa lelo kuphela kuyo yonke lento inkosi esikhulumile lokho inkonzo ivulile yethuka uma esethi silapha nje kukhona abahleze ema toilet uthi ke le ndoda ithi uShembu ubone mina ngithe ngiza lapha enkonzweni ngidlula endlini encane ngafike ngabona amangcolo ngabona impethu iphethuza lento isiphethuza emzimbeni wami ngihlezi lapha nje kuphethuza impethu lokhu ngibuka le yanto engiyibone lapha yana yethuka ngoba sekuthiwa kukhona abahleze ema toilet kanti uShembu ubona yona ukuthi kayikho lapha enkonzweni ihleze toilet ngakube wena ukhona yini lapha enkonzweni ukhona yini wena lapha enkonzweni ukhona yini wena lapha enkonzweni amen azisho lutho impinyi lezi zamehlo lezi imbumbula zisho lutho ukuthi uyikhiphile impela ziyangibuka kodwa uma inhliziyo ingekho lapha ungaphuma lapha noma ngashumali awa lonke ungazange uzwe ngisho kodwa ubusuthi bekufika umfundisi nje uhamba hey ukhulumile yena impela ngidabukele wena ubungekho usho wena ubukhona kodwa ukwazi ukuthi uthini kuze kwashawo 4 eShumayela sizesalamba kodwa ukuthi utheni lo muntu akakho alikho nelilodwa kwazi ukunikeza umuntu obengekho enkonzweni ngoba bukhona impela ngesibhumbulu senyama kodwa engekho umuntu ofanele ukuzizwi likaNkulunkulu abazalwane bake bawumangalela umfundisi wabo kwenye mission bawumangalela kumphathi angasoma idikonini niyazi ukuthi lapha enkonzweni lezi bekuba khona umfundisi uyajutwa hlala lapha isikhathi esithile abuyamuva siwe kwenye indawo base bewumangalela bathi siyacela usishintshele lo mfundisi uyomnikeza imission sesikhathele uye hlabelela ingoma yodwa njalo ngesonto afunde incwadi yodwa njalo ngesonto isiziyacefe lento uma esukuma nje sesiyazi ukuthi uzofunda yiphi incwadi wasembiza umbishop ebiza lo mfundisi biza labazalwane mfundisi nampa abazalwane bacela ngushintshe kule mission ngusekwenye hawu bathi wenzeni na bathi ufunda incwadi yodwa njalo wena enkonzweni ngesonto futhi uhlabelela ingoma yodwa nje awishintshi nale ncwadi awishintshi uthi ke umfundisi ubayibuza ngiyacela mbishop ungibuzele kulaba abantu ukuthi ngiyifunda incwadi kabani ebese beyihumusha le ncwadi ukuthi ithini aqala omunye wathi hayi sengikhohliwe lo munye wathi hayi mfundisi iyo lo ncwadi yakho nje uhlezi uyifunda ithini akhona yedwa kwazi ukuyichaza le ncwadi kodwa ifundwa njalo isiziya isinengiso uthi kumfundisi kuyibishop lakhe baba ilokhu kokwenza ngifunde incwadi yodwa njalo ngoba lelizwi engilikhuluma kulabantu kalingeni kubo kuzawusizana ukuba ngishintshe incwadi eziningi ingangene ngifuna le ncwadi ukuyifunda izingene enhlizweni zabo ayibona inkosi lathi ibishop hlala phansi umfundisi ngeke kushintshe funda nalo ncwadi funda incwadi ba noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingilosi ngingenalo uthando ngithusi elikhencezayo
lensimbi encencethayo noma nginoprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma nginokukholwa konke ngokuba ngisuse izintaba ngingenalo uthando angiyinto yalutho noma nginika konke nginakho ngibabele abampofu ukudla noma nginikela umzimba wami ushiswe ngingenalo uthando ungengisize uthando luyabekezela lumnene uthando alunamona uthando aluzidumisi aluzikhukhumezi alwenzi okungafanele aluzifuneli okwalo alunalulaka aluzidlekeli okubi aluthokozi ngokungalungile kepha luthokoza ngesiminya luzithulela izinto zonke lukholwa izinto zonke. Ngiyabonga baba. Amen. Ingoma yethu yamashumi asihlanu ananye 51. Inkosi izanukusa
kunendoda engiyibonileyo yasemaqadini ubaba umvangeli umdluli bayayazi abadala abazali balendoda unina wayo wathola ubaba omkhulu emsizini emthola phansi kwesihlahla ekseni kade yokha amanzi angqondileke ukukhuluma ngaleyo ndaba kodwa ngelinye ilanga ubaba omdluli uthi ubaba omkhulu waku 1928 wathi batabami niyibona lezi zindlu zamasonto enizibonayo wathi batabami kuhamba uhambe lezi zindlu zonke ziyophenduka amagalaji eimoto ngoba abekho abantu abobe besaya kulezi zindlu bonke abantu bobe befuna la ukhona khona ushembe kuphela amen uthi ubaba umdluli kwakuyinto eyingane kwalele ekhulunywa ubaba omkhulu ngaleso sikhathi uma wawubheka abantu ababe phambi kwakhe nendlela ibandla elalingako futhi leyekile kakhulu akakho umuntu owecabanga ukuthi sikhona isikhathi esingenza abantu bathande lento esiyiyo akekho umuntu owayecabanga ukuthi phakathi kwamabhilidi abelungu phakathi eThekwini kungahlala amaNazaretha kanje athi mbongeni uJehova uNazaretha nezizukulwane zawo akakho umuntu owayecabanga ukuthi siyongena phakathi ema-university aphethwe ngabamhlophe sifike sithi vuka nathi sokhanyisa sithi lala nathi namhlanje sisho phakathi ema-university akufike leso sikhathi sifikile libandla lalapha ekhaya elihle anginixoxela umlando omncane nje ngiqale ukusonta la Shenge kusathiwa kuseDalton lingakabikho leli gama lasekhaya elihle engekho amathempeli kwaMashu thempeli lilinye kwangethempeli kwakwisikole kwaMashu uphuthu kusonto laphezulu lapha kwaF mina ngizofunda isikole lemthonselana eyayiyithi lapha kwaMasha hostela sinobaba uMagwaza noNdunakazi oMadlwengwenya nabanye sisonto kuphakameni kwaBhekuzulu mhla singayile kuphakameni kwaBhekuzulu siye eDalton eBunge wemfundisi uma ngithi siyibunge angisho khona ukuthi siyethempeleni mina siyosonke holo la kuphuzwa khona utshwala sigibela nomkhokheli woqala uma ngaphosisi ngoba ngimazi ongaphambili umkhokheli engammola la eDalton kwakumkhokheli uMandlovu owayehlala kwaMashu kwaSi kuphethe umshumayeli lapha ubusani siyogibela itimela sifike sehle eDalton singene holo kuleli holo esasonta kulo kwakwehlukanisa iplastic namanje le plastic ngiyibona nje yayi blue eyidabula leli holo siyasonta nga kuyaphuzwa nga kusaphuza ubhokweni bayabaza ubhokweni abadala kwakusaphuza ubhokweni ngekali angimdala kakhulu kodwa lokhu ngibonile ngezela uba nazi bantwana bakaShembe ukuthi elikaShembizwi nasemva kwa100 years liyokwenzeka ngoba uShembe kayikhuluma into engekubabikho uShembe kayikhuluma inkohlisi sizongena la
Yabona nje basihlezi nje thina abagqotho babehlala kanje beyeme kuseyili uyabhakuza useyili bashala lapha emahlombe wawunjengale ngubo yami udubathi bhu ngale kwaloseyili kushukuza ijuba kuyasinwa futhi mabefuna ukusina bahlabele mabehlabelela uyedwa uqhamuka lesikali athi gagagala ebesithi swaqe ngale kwaloseyili kuzophuzwa lebutshwala weManazaretha hayibo sisuka kude ngaleli ivangeli iyasho inkonzo lapha kushukuza ijuba lapha kuyashukuza ijuba lapha nathi siyayishisa inkonzo asinendaba ngoba siyamaze esize kuye asizile kwabaphuzayo izophuma lapha inkonzo kube kuyigubhu lapha kusinwa sayingakabikho lezi indaba ezingaka emakolweni indaba engaka nje ngoba sinesikhathi sokuhlala phansi siqamba amanga sikhuluma izinto engafanele nengengangathi sayingekho indaba kuleli bandla iyothi phuma inkonzo igubhu iphandle zishisiwe lapha ethi zithamela ilanga kuzobuya igubhu siwushaya umgidi phuma lapho singene esitimeleni laphana siphikelele kwamashu siwushaya phakathi esitimeleni siphikelele kwamashu kade sisenkonzweni yesabatha ayibonge inkosi hayi akakho umuntu owecabanga ukuthi konke kuhambe sibone lento ngoba ngaleso sikhathi uma amadoda befike eshumini bekuthiwa baningi namhlanje abantu bafike eshumini amakhosikazi sigejanyana namhlanje onke ithekuleli linamathempeli uma uthi swaqa ngale ithempeli uma uthi swaqa ngapha kuyasontwa uthi swaqa ngapha kuyasontwa kodwa inzala yamathempeli onke yileli thempeli amen isho umlando engiwaziyo siqala ukusonta lapha thina siyosonta ibunge phume lapho siyothenga inyama kwambili angazi lokusekhona yini kwakukhona ibhushe lalenyama lapha igiqa ubuthi imali enga-20 kilogidi khona kilogidi ubuya nemali lenyama eningi hayi jikije isekhona lo bhusha asekho angifuni ukudla isikhathi kodwa bantwana abahle basezulwini sesikubonile konke lokhu sengushilo konke lokhu kukhona nansi indaba ekade ifundwa kule ncwadi ethi noma ungashumayela udiliza intaba noma ungakhomba intaba uthi intaba dilika intaba idilike mangenalo uthando awunto yalutho noma ungaprofithela abantu noma ungazimfihlo zabantu ukuthi ubani nje noma ungazizono zabantu noma ungangakanani uma ungenalo uthando awunamsebenzi walutho isithi noma ungabela abampofu ubaqokeze ubanikeze ukudla ngendlela onemali ngayo nangendlela nje uNkulunkulu akubusise ngayo ubaqokise ubaphe konke bakubabaze bathi hayi impela usibanibani esinje usiqokisile kodwa uma ungenathando konke lokho kuthakusolutho nikhona abantwana benkosi ngikhuluma ngothando Manazaretha engcwele engifuna ukuthi sesibaningi singaka sibahle singaka hey weManazaretha thina aManazaretha ake awaba clean phela bayasabadala uyabona nje uManazaretha bekuthi nje uma ugqokile nje kulungile futhi nokuhamba ngonyawo nje uhamba nje ngonyawo edolobheni kungabe indaba zalutho kuthiwa lifake iNazaretha uma ubhinqe nje noma ubhinqe kanjani kunganinakeki nje kodwa into engiyibona kulabantu uthando
ayibonge inkosi uthando libone kulabo bantu ababengekho clean labantu awangazi ubahlule emgwaqweni uthande ngilubone kubo seluluncane angiluboni kunabantu abahle kangaka kunabantu abaclean kangaka ithi-ke indaba yami Manazalethe engcwele uma siza singena enkonzweni ake kube lowo athi inkosi ngize lapha ngizocela uthando uma inkosi ungipha uthando mina ngiyothandwa wuwe ngoba angeke kusize ukuthi wena ushembe uyamthanda uma ushembe ngezokuthanda akuzwakali angeke kukusize ukuzisho ukuthi wena ushembe uyamthanda uzubabone futhi ushemba ngabathandi kanti mhlawumbe ugeshile thanda inkosi ngicela uthando uma ungiphile wena nkosi uthando uyongithanda nawe uthathwa kanjani ushembe umuntu ukuze ushemba ukuthande wenze njani ithi inkosi inyanga yezulu ngelinye ilanga sasisemzini waseJudiya iphethe inkonzo ishumayela ithi Manazaretha ithi kwafika umuntu kubaba isubaba wayibhombela wafika wanikela wathi baba ngizocela uthando uthi ubhombela lwani mntanami uthando lokuthanda wena uthi ubhombela mntanami uzocela into elula kangaka ilula kabi lento oyicelayo uma ufuna ukuthandwa ushembe mntanami wothanda bonke laba bantu uma kulaba bantu engekho umuntu ongamthandi uyamthanda ushembe kodwa uma kulaba bantu kukhona umuntu ongamthandi kukwehlule mntanami ukuthanda ushembe yathi ndoda hawu kulula kakhulu hawu baba ngekuya inkosi into elula kakhulu leyo labantu mina ngiyabathanda bonke hawu mntanami ubathanda bonke hayi ngibathanda bonke mina ngekuya inkosi uthi baba hayi kulungile ke mntana kwakushumela inyanga ezulu yasithi ithi baba sathi hayi kulungile ke mntanami wathi uthanda uma lapha ohlangana khona indlela ubagade bonke labantu uma bedlula kube yilona lowo umbingelele ukhombisa uthando ukuthi uyamthanda yathi hawu baba ubala lolo yayisihamba indoda isifikile kwakhuluma inyanga yezulu ithi yayisima indoda wayese eqhamuka oqala uthi yayisihlanganisa isandla indoda ihlikihla iveza amazinyo awusabona mntakanhliziyo uthi kwedlula omunye awusabona mntakanhliziyo awusabona mntakanhliziyo kwahamba yakhathala uthi kwase uqhamuka umuntu engakhulumisani naye engamfuni yathi memboneza yathi hawu nalo angahlala nezulu lakho ushembe uma nalo kufanele akhulunyiswe yimi angamala hlale nezulu lakhe uthe uyothi uma usuqedile mntanami uma usubuya uza kimi uthi le ndoda yamdakhela lo eyayingamfuni ayimbingelelanga wedlula yababingelela abanye yaqeda yathi mayifika nje ukubhombela wathi hawu mntanami kukwehlula ukuthanda ushembe ubona isitha sakho wena kulaba bantu awazi wasibingelela Soyana Soyana
niyabona yini bantwana benkosi ukuthi akakho umuntu oyofika kubo kwaShembe ngoba ethi uShembe uyamthanda. Oyofika kwaShembe kuyofika lowo othandwe uShembe. Amen. Egama lenkosi alibonge. Ngoba uma uShembe ukuthanda ngeke abale sono kuwe. Ngoba uyakuthanda. Kodwa uma uShembe engakuthandanga noma aba unesono, unasi isono songamthanda umakhelwana wakho. Unasi isono songamthanda umzalwane omunye. Incwadi ikhuluma ngothando maNazaletha. Mhlambe nikhona anilele kodwa nizwanga ukuthi kuthiwani. Lapha kukhulunywa ngothando bantwana benkosi. Ake sibambe nje igama lothando. Iyafika lenhlese nalemfubelo nale angazi ngizokubiza ngani. Kuyafika kuleli bandla lokhu kungezwani kwamaNazaletha ngalolu hlobo azange sikubone phambilini. Bona bakunciphe kuyanda. Ngabe unamanga mawuthi ngakina kukho. Ngabe nje uyayikhohlisa akukho la ngekho khona. Lolu thando kuShembe athi uma uthanda yena thanda omunye umuntu sizombona kanjani pho uShembe. Ngoba kuyasehlula thina ukuthandana. Shanga sengiyavala ningixolele maNazaletha mhlambe nijwayele inkonzo yemangaliso. Sengidlule inkonzo lemangaliso mina ngoba akusizi sikhuluma ngemangaliso kodwa thina singasindisiwe. Imangaliso ikaShembe. Thalinambe enhlansuthi. Amen. Imangaliso ikaShembe akuzona ezakho. Amen. Inkonzo yemangaliso ilungile impela kodwa mina njengomfundisi kufanele ngisho ukuthi usuyigqoka imhlophe nje kodwa uShembe ufunani kuwe. Yeah. Amen. Ngenyanya kuma ngenyanya kodwa kuhlolutho. Mina ngikhuluma indaba ezosiza wena kusasa engezosiza mina. Lolu thando engikhuluma ngalo sikasalibona thina Shenge uthando lwabantu bakaNkulunkulu bethandana bengahlangene ngalutho bengahlangene ngasono bengahlangene ngenkohliso behlangene ngothando lukaShembe kuphela. La uma sesifike lapha eBhili yeseni uye eToheni uthi wehle estimeleni uthundubala phezulu ufica insizwa ezimbili zimi. Uzofika umuntu wesithathu nothi nimile kufika wesini kufika wesihlanu koze kuhamba iwashi nishaya emsebenzini nikhuluma indaba kaShembe uthi omunye ubaba ungaphi nomunye uthi hayibo ugcine nini ukubona ubaba iphi inkosi siyanini la ukhona khona ubaba. Sasingenazo thina lezi indaba namhlanje ungabona behlangene emakhanda be5 bakhuluma ngawe bayahlebana bakhitulo balakhela iNazaletha elinye. La bemikhona babuzana ngoShembe bakhuluma ngendaba kaShembe ubabuphi siyahamba ngelanga elithile kukhona uvukanathi okwamaphumulo siyahamba siyebhizani alikhizwe engazange ngilihambe mina ngihamba qeda ngaze ngofika koTranskei samba sishumayela ivangeli likaShembe koqopho kobhulwa ngibuya khona nampo ngihlangulela nibabone lizolo babe ulandwa yithi laba siyoshumayela ivangeli likaShembe elalingenawo umngcele. Amen. Sithuma sizohamba siyahlangana ngeSabatha noma ngaleli Sabatha sihamba ngeSabatha elizayo bese siphume namhlanje ngeSabatha sisabatha ngendlela siyakude koBhizani so Sabatha ngendlela siye Transkei so Sabatha ngendlela ebese sihlanganisa imali endleleni sihamba nabantu abangasebenzi abanye bagisheziwe ngiyathanda ukuhamba kodwa imali anginayo
ebese kuvela inkosana hayi cha mina ngizogibeza inkosana ngene emotini kuqhamuka omunye athi mfundi Mshumayeli ngangemshumayeli mina ngisukula besasihamba nabo athi omunye mina ngikhona kodwa ngiyasebenza ngesabatha kodwa ngizoyikhipha imali ngigibeza umuntu ongasebenzi ahamba uShumayeli ivangeli ayibonga inkosi ikheshi imali uzogibela umuntu ongasebenzi sihambe uma sibona itolo kwa Shoprite simisa imoto noma ibhasi sithi njengamanje onemali akuhlanganisela imali kungena ababili esitolo bawuthenga ukudla sithi akwehla umuntu la kuzokwehlucela lo sibanibani la imali icela ngena lapha nifike nithenga izinkwa nithenga amaphula thenga udrink nithenga amatumblers nibuye nawo nize lapha emotini sizodla sonke sizama ufihla ihlazo ukuthi lona obegisheziwe ongeza ukuthenga kwa Shoprite angehle emotini ngoba uzobona ngabantu ukuthi imali kanayo namhlanje uma unotho ufuna ngathi ungawewedwa nje unotho futhi ungamsiza umuntu ongenalutho thina besilifihla ihlazo lenkosana selifihla ihlazo leNazaretha lingabonwa abantu uma kubonakala ukuthi akanayo imali sizomthwala uma kubonakala ukuthi akanamvunulo sizomthengisa amen khani nami bakithi hey madoda siyalazi ivangeli besike sithi uma sesithe uyabona ke kulo July siya ku sifuna uNkulunkulu wethu emgidini sifuna ukusika amabheshu afanayo siyosina ngezingo uma sithe umhlangano wasentabeni mhla kuvalwa sonke sobe sibhinqa impofu uzoyithatha apha uma ungasebenzi sambe siyofaka iyodwa lapha kunene ewema sithi nene sifuna amabheshu afanayo abe u20 nongenalo uzokhokhelwa emingi nemali sihlanganisela imali ngoba sifuna uma into eyodwa lapha asifuni ubonakala kukhona umuntu owehlukile kunomunye ukuze uthungconolohlukileyo ukhona kusikhona kwevatha maNazaretha engcwele ningixolele bakithi sishwele ningixolele mina sengakhuluma kanjena nje ngiyaxolisa kokela ningixolele mntakwethu uma kuthi ngikhuluma kabi bomama hayi mina ngazi lokho ngibone lokho mina ukuthi abantu bayafihlana uma bekholwa awuhamba umeneka umuntu ubunjalo bakhe noma elambile acidanga lapho sahamba athi yalani wensizwa awukholisile ngani wena ngihlotelwa amandla usungikake inkomo usikhokhile sengikhokhile ngaka wena hayi nami ngishoda amandla wena hayi nami amandla sathi okay akwakho isitokofela sengiganiwe mina kunendaba nginendaba nalo ongaganiwe oweselwa amandla ngoba ngokwethu sishaya imali yo500 rand nangu ucela ufakazi nangu kompetuze nje komba umuntu omusha akanazo ngisho impunga nangu saw 500 rand sishaya imali 500 ka kwakuseyinto enkulu sishaya imali ngithatha imoto ngene emotini ngiphikelele kwaNongoma endalini yenkomo emona ngihambe ngiyothenga inkomo mina siyahamba siyayikhona lakho wena ongaganiwe sizoyishaya futhi ngihambe ngiyothenga inkomo emona ziqhutshwe isiwe ekhona lakho wena ongaganiwe ngoba sifuna siganwe sonke khani nami maNazaretha engcwele ukukholwa ilokho ukukholwa emsebenzi akusikho uzisho ukuthi ngcono mina ukukholwa emsebenzi
ukukholwa isihe udabukele omunye umuntu ngoba mhlambe kwezakhe izono nezeduko uyothi uma usulahlwa ebese kuvela izibusiso zabantu ukuthi Nkosi noma onile kodwa awubuka imisebenzi ayenzileyo kuyokhonjwani kuwe uma wena abantu bonke bekusola la uhamba khona wena kuyasolwa la uhamba khona kuyakhalwa sebenzela ukubonga sebenzela ukunconywa ukuze ngelinye ilanga uNkulunkulu akukhumbule athayi kube khona bawukhala nje sizokaMagwaza esho njalo ithe unganginaki mina ithi noma ngibona ngisinaphungana ithi unganginaki ithi noma ngabe uyazazi izono zami ungayinaki thatha indaba kaShembe ngutshela yona ngoba indaba kaShembe yosiza wena ayikungisiza mina athi mhlambe ngothi sengilahliwe kusho uMagwaza madoda wasonyazini abambuleyo saphekwa uye njengoba sinjena nje ayibonge inkosi njengoba bazalwane kuhle kwenza kahle ngoba noma usufile kolokhu kuthiwa wa salahlekelwa bangasha abantu saphumula ngokuhamba kwasibanibani athi uthi usufile usufika ngale ungasangifici ufika ubuse kubalindi besango ukuthi sengena impela kodwa ngimbona uMagwaza lapho ebese bethi hawu lowo walahlwa lowo uthi ubusungigalela hawu Nkosi wengalahlwa kanjani lo ngoba mina ngilapha nje uye okungcono Nkosi ngiphume mina kuzongena yena angithi ndoda amadoda amabili kwathi hamba ukwenza awufuna amathalenta abeshumi enye yabuya amathalenta u9 enye yabuya nelodwa kwathiwa nihlulekile nonke nizongena kulombuso awakha u9 awakha ililodwa akekho ohlanganisa ishumi yayisiqhamuke enye yathi hayi Nkosi kunoba kulahlwe mina nalo esebenze kangaka awakha u9 elami lodwa ngithathe lami Nkosi ngilinika yena akagcwalisele kulawa u9 abe yishuma ngene ngilahlwe mina bakhona abangasho njalo ungasho nje ungathi asilahlwe sonke silunge singangeni sonke kodwa yona yanikela ngela ithalente elilodwa yalinika lo yathi Nkosi nami bengizama kodwa ngibeyivila kodwa Nkosi lo usebenze kakhulu akulahlwe mina angene yena abe ishuma wakhe amathalente kodwa uNkulunkulu lomusa wabheka isihawu sale ndoda wathi ngenxa yesihawu sakho ngokunikela ngaleli talente elilodwa wavuma ukuba ngene lo salusungena nawe ayibonge inkosi salusungena nawe hayi bantwana benkosi ukukholwa akube isihe ingane zakwethu ukholwa kube isihe abantwana benkosi asisebenzele ukubongwa uma ubona umfowenu wembethe mtshithelele umNazaretha masukhuluma ngaye ukuthi ugqoka ingubo ebhobokileyo uma ziningi thathenye qoka lapha enhlasuthi nawe mama uma unamabhayi noma ngemNazaretha ubona sekhathalelwe ingubo yenkonzo mntonsele eceleni uthi intombi ngicela ukunikeza umNazaretha nanku hamba uyogqoka ayibonge inkosi kokusizana ukuthi wena uyashintsha kodwa unomuntu ohleze eduze kwakho owesweleyo noma usumbona awumniki lutho sikhombisane ngabo sibakhombe lapha siyakujula nje siyobe sibakhomba kodwa mina nginazo iningi ayikho ngimembulele yona lo ngimkhombayo ukholwa ke inkosi busisi izlayo baba uMshumayeli senidosile inkosi babusisa bezwile
ningixolele ngane zakwethu uma ngikhulume kabi mangikhulume kabi ningixolele bathi abakahliziyo mina sengiyedlula nje senginalento ethi angeke kusisize uba sibe baningi kodwa uma singatshelwa into efuna ushembe ukuthi sithi ushembe wenza ukuthi nokuthi singasho ukuthi sekwenzile ushembe lokho kodwa thina ufuna kithi yilokho inkosi busise ukuphakama kwabengcwele